Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smoke for me. Pozdrav svima, danas ćemo da radimo od najslabijeg do najjačeg Hokage. Najslabiji Hokage je Tsunade. Ona nije toliko jaka u borbi, ali izuzetno zna da ona je najbolja doktorka u Shinobi svijetu, tako da to je daje jednu veliku prednost i plus je unuka od Hashirame. Kakashi. Kakashi je 6. Hokage. Postao je Hokage nakon dugo godina koliko je bio Jonin. Poznat je po imenu Duplikat Ninja, pošto se svojim Sharinganom koji mu je Obito dao skenirao preko 1000 jutsu. Tačnije tehnika. Kakashi je sensei Naruto, Sasuketu i Sakuri. Oni su Team 7. Njegov rival je Mighty Guy, Hokage. Hiruzen. Hiruzen je 3. Hokage. On je najstariji živi Hokage. Bio je na vlasti dok nije došao Minato 4. Hokage. Pa kada je on umro, opet se vratio na vlast. Mogao je da koristi svih 5 elemenata u isto vrijeme što vidite na videu. I odgajio je Sasuketa i Naruto. Minato. Minato je 4. Hokage i na 4. mjestu najjačih Hokage. Dobio je titulu Hokagea zato što je dosta učinio u 3. svjetskom Shinobi ratu. Bio je Jinchuriki, Kyuubi, Kurame, Devetorope zveri, sve dok se on nije oslobodio i ubio je njegovu ženu i njega. Jedan od mojih omiljenih Hokagea i stvarno mi se sviđa. Poznat je po svojoj brzini i ja iskreno mislim da je on najbrži Shinobi. Tobirama Senju. Tobirama Senju je 2. Hokage i mlađi brat 1. Hokagea Hashirama Senju. Definitivno čovjek koji najviše mrzi Uchihe. Iskreno, Tobirama Senju je moj omiljeni karakter u Narutu i omiljeni Hokage. Poznat je po svom water stylu. On najviše je naučio element vode. Naslijedio je svog starijeg brata Hashirama Senju koji je bio 1. Hokage. Moj najomiljeniji Hokage. Hashirama Senju. 1. Hokage. Poznat je po tituli boga Shinobija, tako su ga prozvali. Bio je vođa Senju klana u Uchiha protiv Senju klana. Doprineo je mir u tom ratu i zato su ga izglasali kao 1. Hokage. Ali zapravo Hashirama i Madara su se ljudi dogovorili da Madara bude 1. Hokage. Ali to se nije desilo i Madara se bio naljutio. I on je poznat po svom wood stylu. Moj 3. omiljeni Hokage. On je zapravo i želao mir sa Madarom posle toga, ali Madara to nije htio da prihvati, čak i kada je bio poražen. On je i deda 5. Hokagea Tsunadea. Jako dobar karakter, ali mi nije omiljeni. Naruto. Naruto je 7. Hokage i najjači Shinobi u cijelom svijetu Shinobija. Ujedno je i sin 4. Hokagea. Odgajao ga je 3. Hokage i on je Jinchuriki, Kyuubi, Kurame, Devetorope lisice i on se sprijateljio s njom i čak ako nije znao kada je bio mali da je imao u sebi, a svi su ga izbjegavali zbog toga. Njegov rival je Sasuke Uchiha. Naruto je trebao se preziva Namikaze, ali zbog Minatovih neprijatelja uzeo je mamino prezime Uzumaki. Ima 2 djeteta. Jedno starije Boruto i jedna mlađa Himawari. Odlučao je 6 puteva Sage moda. I životni san kada je bio mali mu je bio da postane Hokage.
Definitivno moj drugi omiljeni Hokage, ali ipak Tobirama Senju je moj omiljeni Hokage. Borili su se Sasuke i Naruto za titulu Hokagea i Naruto je pobedio. Da je Sasuke pobedio, Tobirama ne bi bio baš srećan, pošto on ne voli Uchihe ni malo. Glavni lik u serijalu Naruto i totalno dobro napisan lik. Ljudi, to je bilo sve što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio ovaj video, zato što ja i moj drug radimo daily upload u godinu dana i mislim da će vam se svidjeti, ali to će biti baš teško. Do sljedeće nove godine 2022. ćemo da izbacujemo svaki dan video redovno. Zato bacite taj like i subscribe i da nas podržite malo. Hvala vam. Ćao.